Evo ljudi, Gari, i moram da vam ažuriram informacije vezano za nju, naravno. Evo, dobio sam poruku od jednog čovjeka koji živi ovdje u blizini Maglaja, koji kaže da bi je rado udomio. Ima jednog velikog psa, ja mislim da se zove Cane Corso ili tako nekako, možda griješim, nisam siguran. I on je zainteresovan da je udomi i kaže da ima 2 djece i 2 kćerke i to znam. I on bi zbog te mlađe kćerke da se može igrati sa Garom. Pa vidjet ćemo, ne znam, još uvijek nisam definitivno odlučio. Danas ću otići tom čovjeku da ga upoznam i da vidim malo uslovi, u kakvim uslovima bi Gara živjela kod njega i da se na kraju možda definitivno i odlučim da li je dati njemu ili čekati ovo udomljavanje koje bi moglo biti u inostranstvu, tačnije u Holandiju, preko ove djevojke što sam vam već ranije spomenuo. Vjerujte mi, nisam pametan šta bi bilo bolje zaista, s obzirom da to za Holandiju nije 100% sigurno, kako sam ja razumio. To opet zavisi, ne znam, od mnogo nekih uslova. Ovo je sigurnije udomljavanje i ovo bi bilo blizu, tako da bih ja mogao nju i obići i tako dalje, vidjeti u kakvim uslovima živi i slično. Ne znam, zaista nisam pametan, ali eto, dobro ćemo razmisliti pa ćemo vidjeti na kraju šta da uradimo. Alma, šta bi ti uradila sad? Šta ti misliš? Za Garu, šta je najbolje za nju? Ne znam. Pošto si ti zavoljela isto ko i ja. Ti odluči da ja odlučim. Meni je žao šta god da odlučim, ali moramo je udomiti. Ne možemo je, mi nemamo uslova da je ostavimo. Šta ćemo? Tako da, možda ova opcija da je blizu tu i da znamo kako joj. Ali eto, otići ću da vidim prvo, to je najbolje. Pa onda odlučiti. Maja. Povedi Garu i ostavi. Neću odmah nju ću odvesti kasnije. Prvo da istražim, da ispitam, da vidim kako izgleda. Eto, toliko ljudi za sad, pa idemo da vidimo. Pa kad si mi opet ukrala papuču, bezobraznice jedna? Dok sam ja nešto uzimao tamo iz vikendice, ona se šunjala i ukrala mi papuču. Pa kako si to mogla da uradiš? Sram te bilo. Ti spravi lopov. A, jesi zafrkana Gara, sram te bilo. Jupi se odmah buni. Idemo ljudi. Moram ići Gari nasut vodi, vidio borla i kanticu. Pojela je većinu, ostavila hljeb, ostavila jagode. Jedi Gara jagode, mislio sam da će jest jagode. Mislim, jela je neki dan, ima makarona. Uglavnom hranimo je ovako ostacima naše hrane, konzervama, suhom hranom, mješovito, znači sve što god evo vidite, jede ona to vrlo dobro. I neće biti gladna sigurno. Da vam kažem, prvi dan je jela i hljeb, i to izuzetno, ma nije prvi dan, nego prvi 7-8 dana. I sad je počela i ona malo da bira, normalno, jel? Zasitila se i vidjela da može sad malo birati, počela je ona da bira. Idem nasut vodi. A šta ću danas radit? Pa idem prvo kad dođem da malo sredimo onaj dole prilazni put, vidjet ćete. Prilazni put kojim dolazi, za sad 3 auta, najmanje, jer ima i onih koji dolaze tu na mezarje da obiđu, pa se moraju popeti tim putem, ako će autom doći. I nažalost, nikoga ne održava. Nasut je jednom od strane ove mjesne zajednice, općinske vlasti, obećano da će biti asfaltirana, ali nikad nije. Evo, Gara pije vodu, žednila. Baš se ožednila Gara. Ajmo ti odnijeti tamo tu vodu da imaš.
neki imaš za svaki slučaj, mada ću ja brzo vjerovatno doći. I moram, znači, malo taj put tamo popraviti, pa ću vidjeti onda još nešto gore da posijem u bašti. A ako stignem i malo da kopam ovdje na ovoj našoj obali Međi, kako god hoćete. Ono što me čeka, što mi je neophodno da uradim, jeste da ovo gore prekopam. Vidite ovaj tu dio koji mi je još preostao. I ovo ovdje iz korijena da izvadim ovaj bagrim dok još nije olistao. I on je veliki problem, taj bagrim. Ne želim ga uopšte tu na svom placu. To je sve iz tih panjeva koji su tu bili, od bagrema koji smo sasjekli. Tako da to moram da povadim, to mi je nekako prioritet. Pa onda poslije sve ono ostalo. Moram prvo da se presvučem. Idem druge hlače obući. Obuću dole one gumene čizme. I idemo prvi posao za danas da obavimo. A prvi posao, ljudi, danas koji planiram uraditi jest popravka puta, što sam prošli put rekao već. Idem dole taj prilaz malo popraviti koliko bude mogao. Moram to uraditi jer je stvarno užasno, katastrofa kako to trenutno izgleda. To vidjet ćete sami sad tamo kad dođemo na lice mjesta. Uvjerit ćete se da je to baš užasno u stanju. Da ostavim ovo unutra. Tako. Zaključit ću vikendicu. Svaki slučaj. Nisam, ljudi, još kupio rukavice. Imao sam neke, ali negdje sam ih zagubio, tako da radim bez rukavica. Ali nema veze. Neće biti problem. Možemo opteli ovdje. Ponijet ću lopatu i trnokop. To je alat koji će mi tamo trebati. Evo mi lopate. Trnokop je gore. Idem gore po njega. A pogledajte, ljudi, kako je sve lijepo zazelenjelo. Evo vidite, zeleni se i list. Znači, krenuo je lagano, a sad će to još malo da pokrije, prekrije, sakrije ovaj pogled. Vidite tamo ka kućama i na onu stranu isto će da zazeleni, da to bude ono baš prelijep ambijent. Evo trnokopa, tu je. Gledajte, luka ima, može se salatica neka napraviti od njega. Super, superiška. One dvije odaše gore negdje. Vratit će se one. Šta sam već govorio za ovaj put, ovaj prilaz ovamo. Naime, on treba svim mještanima ovdje. Dakle, apsolutno svima, jer mnogi od njih ili svi dolaze ovdje na grob, na mezar, ili grobove, mezare, svoji najmilijih obilaze i penju se tu autima. Tako da treba svima, a posebno meni i onima koji ovamo žive, nas par i ljudi koji imaju svoja imanja. Ali eto, niko se o tom ne brini, tako da moram ja, šta ću. Ovo je to što želim popraviti, srediti. Vidite kako se to napravilo ovdje. Katastrofa. Znači, kad se penjem autom, užasno je to. Može se još štetiti auto i sve. Vidite tu kako se sve ovo je odozgo voda stjerala tu. A to je taj nasip koji su oni uradili. Mjesna zajednica općina. Ovo sam ja ovdje betona malo izlio. Nekad, ja mislim pretprošle godine, nisam siguran, ne pretprošli. Prošle godine su oni ovo nasipali i planirali, rekli da će asfaltirati, jer evo vidite tu je mezarje. Dolaze tu ljudi da obiđu, dakle, mezare, da ostavi cvijeće i tako dalje. Pa se penju tu autima i zato kažem svima to treba, ali eto, niko neće da se brini. Ali nema veze, uratit ću koliko ja mogu. Prvo što planiram da uradim jeste da ovdje ovo poravnam. Znači, skidam ovaj sloj ovdje, sloj trnokopom, a onda lopatom prebacujem. Prebacit ću tamo negdje na stranu da ne smita. Tako je najbolje. Ovo je baš tvrdo. Biće teško, ali trebao sam ponijeti kramp. Lakše bi njime bilo. I
Nisam znao da je to toliko tvrdo. Baš je tvrdo. Ljudi, ne ide kako sam ja to mislio. Jer se ovo baš stvrdlo. Ali evo, uspio sam nekoliko centimetara jedan sloj da skinem, pa ću lagano. Jer moram ovo ovako uraditi, nema drugi. Sad ja nasipam ovdje nešto novo u ove rupe. To će opet samo da sleti dole. Ja sam to znao od početka. I kad su one ovo nasuli, znao sam da će to da se desi. Što se desilo. Međutim, obećavao da će asfaltirat. I nije sad šta ja znam da ja nešto pametujem tu. Da govorim da ne treba da se nasipa i slično. A ljudi hoće uraditi nešto korisno. Ovo gore što su nasuli, to je super, ovo što je u ravnu. Znači tu više nema blata, nema problema. Ali ovaj najvažniji, najteži dio, to treba srediti. Ovo što sam uspio malo da stešem, bacam ovamo na stranu. Ali ljudi, baš je tvrdo. Baš tvrdo. Teško ide, ali uspjet ću. Ma ne može se ovdje ljudi nešto posebno napraviti. Evo ja sam pokušao malo da poravnam koliko mogu ovako ručno. Gara može da sleti lako. Njo nije problem. Za UPS ona se malo omišlja, ali bit će dobro. Uglavnom malo sam, vidite, poravnuti tu rupe i ono što je bilo. Sad bolje ovako ići, ja mislim, autom lijevo. I tako, ali ovo i dalje grbavo je jako loše, ali teško je to sad ručno kopati i nešto popravljati. Ozbiljnije, stvarno. Pa vidjet ću možda drugi put stvari. Najbolje bi ovdje bilo betonirati. Znači da ja uzmem cement, pijesak, zamjesim beton ili da kupim onaj gotovi beton. Ali to ja mislim poskupo. Da mi mikser doveze i da on to uradi. I da se ovo izbetonira ovdje dio. To bi bilo, ja mislim, najidealnije. Ali eto, ne znam, hoće se to ikad uraditi. Asfalt bi bio, naravno, u stvari najidealniji. To je sad A druga stvar koja me muči onako kod čovjeka, kod insana, jeste ova ljudska nekultura. Već sam ja snimao, ukazivao na to. Ali očito je džaba ljudima govoriti, znate. Ljudi dođu ovamo da svojim najmilijima očiste mezare. To je sevap, znate. I oni zarade tamo sevap, a taj sevap bi trebao biti dobro djelo. Dobro djelo koje će biti nagrađeno od Boga. Valjda na onome svijetu, tako nekako se to vjeruje. I znači oni to učine tamo, očiste da bi zaradili sevap, pa onda to smeće koje tamo očiste, podignu, te otpatke, plastiku, od cvijeća, najlone, folije. Trnje od ruža samo uzmu i prebace ovako ovdje. Evo vidite. Znači to je najlon, folija kojoj treba 100 godina da se razgradi, da istruhne, da tako kažem. To ljudi rade, ja zaista ne znam, ne vidim svrhu ovome. Šta je tu sevap, šta nije, nemam pojma, nisam pametan ljudi, ne znam šta da kažem. Eto, znači jednostavno se ovamo očisti jedno, očisti vlastiti mezari. Eno, tamo ima još toga, vidite, nekog najlona i slično. Ovdje je komšija čistio, svaka mu čast, jel dobro je to raščistio. Sad izgleda puno bolje nego što je nekad izgledalo. A evo ovdje još te folije. Ljudi, desio mi se još jedan problem ovdje na vikendici koji sam uspio da riješim. Nisam morao zvati vodoinstalatera jer u pitanju je začepljenje cijevi.
Naime, voda je počela izlaziti u kupatilu tamo na onaj unutarnji sifon na podu. Kad se pusti naravno tamo na česme u kuhinji ili ovdje u kupatilu, izlazila je tamo na taj sifon jer je bilo začepljeno. Ja sam donio ovu sajlu koju imam tamo u stanu za čišćenje i pokušao sam njome otuda očistim te sifone od kuhinje i od kupatila, od lavaboa, međutim nisam uspio. Pokušao sam kroz sifon, ali je sifon dosta uzak. Jupi, nemoj Garo, dosta, Jupi, dosta. Dosta je uzak ulaz, tako da ovo nije moglo proći. I sreća da je majstor ostavio ovako ovo kako je ostavio. I ovdje sam jednostavno izvukao, iskopčao ovu cijev, otud stvar izvukao i odavde sam uspio da to pročistim, da riješim taj problem. Tako da ne postoji problem koji nastavnik ne može da riješi, ljudi. Šalim se naravno, stvar hoću reći, ne postoji problem koji ne možemo sami sebi riješiti bez zivkanja nekih majstora i plaćanja ko zna koliko novca. Eto, majstor mi je tamo popravljao WC šolju, vodokotlić okretao jer je bilo okrenuto neadekvatno. Kad je on to postavljao i naplatio mi je naravno ponovo za te prepravke, ali eno, voda opet curi iz vodokotlića i morat ću ja to na kraju da rješavam, da stavljam neku gumicu, šta već treba. Nemam pojma, uglavnom moram da pogledam, da vidim. I malo uz pomoć YouTube-a, malo uz pomoć ChatGPT-a, odnosno umjetne inteligencije, riješim, napravim. Pa ću onda i onaj trimer pokušao da usposobim da i on radi kako treba, odnosno da ga upalim, a i to uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno interneta, YouTube-a i tako dalje. Onda sad moram odnijeti grah koji smo jučer skuhali do stana, odnijeti još nešto, Alma je tražila, pokupiti ovo smeća što je ova Gara ovdje rasula. Eno, gledajte kako se ona igra sa Jupi i sa tim kesama. Daj mi to, moram nositi smeće. Ne možeš to ti raspati ovuda. Nije to u redu, moja Gara. I moje papuče, zašto mi uzimaš papuče? Sram te bilo. Ne, Gara, bježi. Nije ovo igračka. Nisu ovo igračka, ovo su moje papuče. A da, tako da ih ostavim unutra. Gdje mi ona kesa, u nju ću smeće. A da to ponesem, da bacim u kontejner, Gara, jeste. No, ovdje još smeća u ovoj cijevi. Ne, Gara, bježi. Hoće da mi podere kesu. Budalca jedna. Ne možeš to raditi. Tako. Ovo ide u kontejner, Gara. Pa ću onda, kad to završim, najvjerovatnije da se vratim ovdje i da danas nešto uradim u bašti. Preksinoć smo noćili ovdje, stavit ću ovdje, pa neću zaboraviti da izbacim naprijed. Spod nogu, tako. Bili smo preksinoć ovdje, noćili u vikendice i eno, Alma se razboljela, uhvatila je neka prehlada. Imam ja prehlada, evo kad štucam pomalo, a sigurno smo neki virus pokupili, nema to veze sa načanjem ovdje, ali dobro, nebitno. Bilo je uglavnom toplo, vruće, ja sam naložio vatru. Gore smo na galeriji spavali, ma to se ugrijalo, ljudi, nevjerovatno. Mislim, nije se moglo izdržati od vrućine. Da smo u jednom momentu sišli od ozgu dole. Bilo stvarno prevruće. I možda smo opet oznojeni izlazili malo, pa da nas je nešto, jel? Mada ja ne vjerujem u to, ja mislim da mora neki virus da se zakači, da bi se čovjek razbolio. Eto, toliko ljudi, hvala vam na gledanju, veliki pozdrav od mene, od Gare, od Jupi, od Alme koja trenutno nije prisutna, ali bit će naravno u narednim videima. Hvala vam puno što nas gledate, podržavate, pišite komentare koji su nerijetko zaista vrlo korisni, pomažu sa savjetima, sa nekim pozitivnim kritikama i tako dalje. To u svakom slučaju izuzetno cijenim, zahvaljujem se na tome, na svakom lajku koji kliknete, dijeljenju videa, apsolutno svemu. Veliki pozdrav, vidimo se, čao!